aria mucii wa ciana cia ndigwa kaunti-ini ya Embu, Sister Teresia Mburu uria ni murugamiri mucii wa ciana wa Embu ni uritie thirikari gutigirira ni yathurima micii ino mbere ya kuheana marua o mothe. Tunahudumia watoto ambao ni wachanga wenye miaka saba kwenda chini mpaka mtoto wa wiki moja, au watoto wanahitaji kuangaliwa kwa makini sana ndivyo waweze kukua watoto ambao wako na maana. Oho ni orete andu aria marugamagira micii ino gutungatira ciana o uria kwagiriire. Ambao wanaruhusiwa kufanya kazi kama hii ya kuhudumia watoto wakuwe ni watu ambao wako na ile roho ya kuweza kujitolea ndivyo waweze kusaidia hawa watoto na ndivyo hawa watoto waishi kwa njia ambayo inafaa. Ihinda-ini o riu gikundi kia onjiria kuma kaunti-ini ya Embu ni muritie thirikari kuhurana na turia nime aria makoretwo makigetha kiria matahandire makigiritania na guteithiriria aria matehotete. Tunahitaji watu ambao wamepewa responsibility ya watoto ama vitu zingine waweze kutumia hiyo pesa na waipeleke kwa watoto. Uru muno kungigea mundu ungigea na meciria ati no ciana ciita ici acige handu nigetha thukume mbeca nacio. Ucio ni murume nginya na kirikaniro-ini na kirathimo ndari nakio. Muikariri giti wa gikundi giki Charles Dirago ni ahinyiririe aciari aria mari na ciana cire na wathe gwitikira kwiyumiria niguo ciana ciao citeithike. Mwana wothe mugima no tari mugima ni kiheo kuma kwi Ngai. Umwamukire uguo waheirwo ni Ngai na mumirie kuri andu ningiona no ukorwo kuri mundu ungiguteithia na wone uteithio wa mwana ucio na mwana ucio aikare kamuturire kega gukira kau aratura. Handu-ini ha Kameme TV, Getwo Njeri wa Gitau.